it's an honor gore mama o dumetse gore a tlo bolela le rona ka journey e a bileng le yona le boima bo a bileng le bona. So when you found out how no tseba gore 50 o tsuba di drugs e thomile kae taba e? Ku teka ka yena kaya xamba loko a xi kuma xi ri tani a teka a ya ku xaviseni a kota ku dzaha. Bibele yi ri ku na xinkambani lexi hi nga swi voni ku hina hi matihlo ya nyama kambe hi matihlo ya ximoya la mihloti liya yi halakelaka kona. di-drugs a di a tshwanetse gore di go separate le ngwana. So if the child is in those drugs, in your toolbox, you must have unconditional love. I vatswari vo tala lava va nga na problem ya vana a ku na mutswari na wun'we lo a nga tisaka n'wana wa yena misaveni leswaku a ta hunduka madhisambitsi ka mutswari wa yena. Ko va xiyimo loko i hlangane na xona. Hello and welcome once again, ladies and gentlemen, to our podcast. My name is Lefenze Waramasha and I am your host. Yes, of course, it's yet another week. In fact, we're wrapping up the month of July, guys. It has been a jump. It has been crazy. It has been 5 weeks long. July has been here forever, guys, but we're wrapping it up and we're wrapping it up in style today. Welcome to an episode that is exciting. But more than anything, guys, it's informative. This is our go-to. This is what we believe as Dlalisa Moyeni. It has to be informative. It has to be revolutionary. It has to change lives. And this is why we are here. So, but like I said, ke nna Lefenze Waramasha and judging la lehono bana beshung ke dutse le mme motswadi o eleng gore re tla be re boledišana le yena in regards to a parent who's been through it. Right? Remember, we were talking drug abuse, substance abuse with our previous interviewees. And if you haven't seen that episode, please do go to our channel on Dlalisa Moyeni on YouTube and go watch the episodes where we spoke extensively on drug abuse, ex-users who were using drugs. And they spoke to us about how that path is crazy, that journey is crazy. But today we're flipping it a little bit. Mo eleng gore re boledišana le mme motswadi o eleng gore ngwana wa gagwe o be a tsuba di-drugs. And we want to now today find out how that journey was for her. We want to, bring it ka lesaete la motswadi gore a re botse gore journey eo e be le jwang for yena, having to see ngwana wa gagwe a le ka gare ga di-drugs and post, drug abuse. How is the relationship between her and her son? Re dutse le mme Chauke today o e leng gore ke mama 50 le a mo tseba le mone from the previous episodes. And also I'm sitting with my co-host, if I can put it like that, and co-founder of Dlalisa Moyeni. She also hosts How Was Your Week? Guys, check it out. How Was Your Week, which is every Friday. So yeah, she's a co-host. And together we're going to be leading today's episode as we're talking to Mme Chauke. Let me start by welcoming Mme Chauke. Then I will come to my co-host and we'll get this episode underway. Mani, welcome. Mifuke njani? Okay, hi fukele minjani? Mikona. Mina vito ra mina hi mina Evelina Manana Chauke Manwankateko 50. Yeah, I love it. I love it how she puts it. Co-host, welcome. Thank you so much. I for now it's king. Ke itumeletse mme Chauke a tlile. Yeah. A re honorile to such a very tough topic, Ke neng re nyaka batswadi. Guys, wait, episode to air level how o fitlhile mama o re twist. Yes, it's happening because parents are really afraid. Parents it's a very tough issue to expose it wa bona. So it's an honor gore mama o dumetse gore a tlo bolela le rona ka journey e a bileng le yona le boima bo a bileng le bona. So I am super excited. You're happy. It's very your excited. face says it like, all. Your face says it all, and I like how you're putting it. I like what you're saying. It's a sensitive topic. Topic e mama.
batswadi ba bantši re lekile re batla go boledisana le bona re kgopela gore can you please come forward, you know, and talk about your journey. How has it been having to see your child going through that phase in their life? Earlier on, nako really busy ka makeup mama, o boletse how ngwana gago o belegwe a le right, a sena bothata, a gola bjana ka ngwana o mongwe le o mongwe. But eventually drugs got a hold of him. But thank God and thank goodness, you know, he's over that and he's been clean for over 7 years now. And it's been quite a journey. When I 50 le tsamaile sebaka, you know, se se telele. And ke rata gore re boelle morago ga nnyane mama, to when you found out how no tseba gore 50 o tsuba di drugs, e thomile kae taba e between when I 50 gore 50 o tsuba di drugs? Okay, mina loko ni ta tiva ku nkateko i dzaha ti-drugs a ni nga swi tivi. Ku te siku rin'wanyana loko a vuya a fambe na vanghana va yena a Eastries. Loko a vuya cince ku ri mukhuva lowu ni n'wi tivaka hi wona kumbe hi n'wi tivaka hi wona a kaya. A ri na kani yin'wanyana ene a vulavula swinene. Kusuka kwalano ka teko ku va munhu loyi se a sungulaka ku wa teka la kaya, wa yiva swilo. Okay. Wa yiva. A nga yi ku ri kahle a mitini a nga ri kona, a teka a kaya. Ku teka ka yena kaya xiambalo loko a xi kuma xi ri tani a teka a ya ku xaviseni a kota ku dzaha. Vanhu a va n'wi hira a famba a ya tirha, ene loko a tirha a swi twisa ku vava. Mumu wa ximumu wa hisa. Loko a suka van'wani va ta hi tigolonyi, loko a suka i ta hatlisa swinene, ene u ya a ya tirhela 30 ranta or 35 kuneti a kota ku ya a ku dzaheni. Ene a nga fanelanga dzaha kan'we nkarhi wun'wani wa dzaha kumbe kanharhu hi siku a ni swi tivi. Mara mina mali a nga ni kombeli ku i kombela mali ya ku ya ku dzaheni. Leswi a swi ri kona o teka swilo leswi a nga swi teka swi tele. So ka mo lapeng mama go bile go aba bjang, because le ena ke ngwana ka mo gae, o na le bana ba ko gabo, maybe le bona bana ba hao ba bangwe ba ka o tshwaya phoso or ba bona okare maybe how strict enough, ga o mo kgale. And I think as motswadi a ona ro ska kgala a go kgonagale wa kgala o le botswadi, but you know sometimes di chomi they take over. But how was it no go le bjang ka mo jarateng nako 50 a sa tsuba? A kaya a ku ri kahle, ntaka a ku ri kahle a ku nga ri kahle hi ku a ku sunguleni ka yena ku teka a nga tekeli mina swa mina a nga teki leswi a xi twisa ku vava. A tekela vo sesi wa yena, u na vasesi vanharhu na buti wun'we, ku hindze wun'we misaveni loyi a nga firstborn, ku sale vasesi vanharhu na buti wa yena wun'we. So buti wa yena loko a ya ntirhweni a kota ku a khela room ya yena, kasi loko a khele room ya yena u hoxe na battle la nyangweni na ti-buttercloof a festereni, mara festere ka hisa wa ri pfula. Loko a ri pfula kasi ku na baji laya, loko u ri na baji u veke mali laya, u ta vuya vutisa ku mani a ni veke mali ya mina la, mali ya mina a yi kona. Hi ku hina a hi swi tivi, a ni ri a wu kheli na. Mara swi ze swi fika laha hi kota ku vona ku ri a ku na n'wana la tekaka i nkateko. So swi ta jika aka ku tekela vasesi wa yena, se a teka swa la ndlwini manjeni. I tipleti a ku ri na tipleti leti a ti ri kona tanihiloko hi ri vamanana hi ri na sweswi hi swi tlangaka swa ti-society, o ti xavise hinkwato.
loko a xavise hinkwaswo se a jika manjheni se a ta teka na swa mina ene leswi a swi twisa ku vava kwalaya ka hina loko u suka ya fika laha xiphaza ku na vanhu lava va tirhaka kona kwalaya loko i fika i vutisa u xavisile ene va na swona u nga ha xi teka futhi u ta xi mbala loko xi ri xa mbala a swi kotekani laha a nga xavisa kona tiplate loko a xavisela vanhu va lava xaviselaka van'wana va le handle loko u famba u ya fika kona va ku se ti fambile ti posiwile ti fambile or i ntiyiso or a hi ntiyiso hi leswo a swi nga olovi a swi tika andlwini a hi nga n'wi zondangi a hi nga i fane a dya loko hi ri kona loko swi ku ri na laha ni fanelaka ku ya kona kumbe va sesi wakwe ku ri na lava yaka kona a hi cincana ku loko swi nga te tani ku a huma hi khiya hi ku loko ka hi nga khiyi ta kuma vhele a ku na ndlela yin'wana ene na loko i ri kona hi ndlela leyi a ri fast yona mi ri kona mi fane mi pfula matihlo neti kusuka mi ya toilet loko mi vuya se ku moxekile ku onhakile ene mi nge hi n'wi kumi loko a teka u tsutsumile se fambile ene wa vona mina mhaka le i ni karisaka ku ri why vanhu va xava va tiva ku ri n'wana lo it's not like wa maketa u xavile tilo ti a marava start u swi thengisa njhani ya vona cause mina ni blame na society manana why vanhu va xava cause plate ya munhu wa yi vona a yi nga plastiki like why uthengisa izinto wazi ukuthi lezi zinto lezi lo mntana lo uzithathe ekhaya because it shows ukuthi nathi as a community we are enablers cause ngwana o rekisa di-plate tsa mama hae ra di reka ku ri ri ha tswelle pele because kahle kahle be kufanele ukuthi if uyathengisa ri re dilo tse ke tsa ko heno di busetse morao because if we did that as a society ne il taba a way e re tshanukang hore re stop ntwe hore tswelle pele because clearly ne ile lekhoba be ku slave sama drugs futhi nanoma uthi niyadle ekhaya cabanga gogo nivala nimela ukuthi adle makaqeda ukudla niyakhiya or if they have to go he also said it the other time ha le tshwantse re le tsamaye le a mmotsa hore re khopela o tswele ko ntle re loke re tswalle because we have to go obviously then it means there's no trust ga ba motshepe but I want to get to the point koko ya gore in the years mo ileng gore nkate ko natse ba di drugs ne o ikutlwa yang a ku sunguleni leswo tanihi loko ni ri mutswari swi ni karhatile mara hi ku ni munhu loyi ni nga themba Xikwembu ni ya khidzama ni kombela Xikwembu ni ku n'wana loyi i n'wana wa mina na n'wi rhandza mara leswi a swi endlaku a ni swi rhandzi ku ri mina ni ti rhwalela mina ni ya wa hi stress ku sala yena so mina ni byela Xikwembu ku ri Xikwembu a swi olovi swa tika mara ka xiyimo lexi ni nga hlangana na xona ni kotisi vanhu va ri karhi va n'wi vitana hi mavito ku nyope loko ni hindza va ku ma yena hi luya i mabra nyops ni ku mara xiyimo lexi ni kotisi swa vava loko ni ri mutswari hi ku na mina a ni lava a va n'wana loyi a nga duma hi swa kahle a nga dumi leswo ka swi nga ri ku kahle mara Xikwembu xi ni pfuna loko i xi kombela Xikwembu xa swi kota xi ni pfuna ni amukela xiyimo lexiya xi nga amukeleki ni hanya na xona for 14 years leyi nkateka a karhi a dzaha drugs
malembe ni xi amukela. Oh, mama. A ni ku loko ni ya kerekeni ni khonza la siyiwani ku hindza la a mi lahleki. Loko ni vuya kerekeni a hlantswa timovha laha vhengeleni la B1 ala B3 leyi a swi tiva ku ndlela ya mina hi yona leyo ni tata hi yona ene i ntiyiso ni tata hi yona. Loko a ni vona u ta tshika a ni hlanganisa a fika ni haka a ku masi mi humile kerekeni na ni ku u xave xiphatlo a dye xiphatlo i xi siyile xiphatlo lexiya u ri u siyele mina a ni nyika ni teka xiphatlo lexiya ene ni xi dya kahle njhe. Lava va nga tshama kona kwalaya va ku ka mina va ku mama ki niti nkatekeki n'wana hawu na ni ku i n'wana wa mina ki last born yaka. Why ne ba belaetsa ke eng? A ki ri ku ri xiyimo lexi a ri ka xona. Swiambalo leswi loko i n'wi xavela xiambalo namuntlha u ri n'wi xavela xiambalo or buruku loko a huma loko a vuya u xavisile. Leswi a swi mbala a swo tiva hi yena a ni ri ku lomu a famba a tirha kona va ta n'wi nyika swikipa leswikulu swo tani va n'wi nyika i butsu yin'wana yo tani yo leha ku ri a ka linganwa hi next. A ni ri ku ri ni ta swi teka ku a va vona leswi a nga xiswona. Isimo sakhe. Kasi n'wana i n'wana wa wena na loko a nga va njhani lexi salaka i n'wana wa wena. Ku ri u nga chavi vanhu ku va ta ku yini n'wi amukele a ri tani hikuva hambiloko wo chava loko a hindza laha va ta ku n'wana wa ka mani va ku wa ka Chauke luya ma yena ha n'wi tiva. So uyabona mina into engifuna ukuyazi ukuthi manani wabona a ni tivi ukuthi ngingayibeka kanjani mara every place ina toolbox aniri lo osebenza ngeplumber une toolbox yakhe yokulungisa igizara ipompo. Electrician une toolbox yakhe. One of the reasons why sikubizile la sifuna ukuba ne toolbox yabazali abafana njengawe. Uyabona wena sowudlulile mara kunabazali abasoyizodlula le ndlela. Who are also in it. Yeah, yini into ongabatshela nokuthi yabona mina umntwana uyabona like what you are saying ukuthi neki just phatlo se asijang Ke sa monyeng. ke sa monyeng ke ngwanaka because that thing on its own e montsha hore mme o le ke strata se mpona ke le nyaupe o sa mpona ke le ngwana hae. And that is very important for 50. O bone o le mama hae. And that's why the last time I boletse hore ne motho ke motlositse botlhoko thata ne ile mamaka. I see everybody else umamami nguye ngamzwisa ubuhlungu. So mina ngifuna mama si I toolbox yabatswadi hore kenge o ka ba botsang yona hore ngwana hawa ha le mo seemong se sebjana ha tlhapela ko wena matsogo o re go iragaleng. o re ho iragaleng because I went to Rostopa 14 years simpotse into drugs. Maybe rabetse ngwaga wa mathomo wa re modimo nthuse gwa se change wa bo 5 nthuse gwa se change until 14 years. So in that 14 years ho iragalang ka pelo ya hao because o boletse wa re if ne ise xikwembu a wele stress mara xikwembu xa ku katekisa ku ri u kona for 14 years ku ri u tshama and u nga fi stress. So I think one of the things be a shield and protection for him. So yes, the way mama khuluma ngakhona ne I think one tool is kuranza ngwana wena. Okay, one of the things because if azanke mama wa murata naka se fitlheng ke right mama to love
your child unconditionally. Wa bona ntho ke yona Modimo a re rutang yona. Imagine the number of people as khona emhlabeni with our different flaws. All of us, and God loves us. Kore love is conditional, number one, as a parent. To love your child doesn't mean hore o chencha diphoso tsa hae or o tloela o tsuba. Because nako nngwe o tsuba o mo rata byalo. So the drugs are there tshwantse hore di ho separate le ngwana. So if the child is in those drugs, in your toolbox, you must have unconditional love. Because clearly we are seeing it from mom. Because we don't want, at the end of this episode, is another episode, what can a person take home from this? Okay, I need to love my child. And also, wa bona ntho ne ba ira as a family ya hore ba kia ke di boundary. Sure. Because of if ne le sa ki na ka rekisa ntwe everything ile. So the fact yokuthi be ba kia, parents must understand ukuthi I hora o sa mo rata ngwana hao is for their own good. A ke re byanong o ikirile criminal byanong ke le khoba la di drugs. So di drugs ha di re tsia jacket ya mama. If wena motswadi o tlo bya o ra wa ke ngwana hao a isa le ngwana, there's something else mo ngwaneng. So tshwanetse as a parent you must differentiate hore there is my child in there, like we said the last time, hore dilo tse ke memoya. And ele memoya o tshwanetse o khone o itse the difference between ngwanaka le moya. O itse difference. And because of moya o santsene o le teng, I can't leave my phone. In his presence. Go ba responsible byanong. And hore re lokela di batla ka mo hara di kamora. Wa bona hore ke dilo tse tshwantse re di dire because spirit it has taken over. And sira hore relationship so tshwantse re batswadi re utlwisise hore ngwana o ha sa tshwana le nkate ko wa mathomo. That part we must acknowledge. So party e bethang batswadi, yes, pelo ha o botlhoko o nyaka bona ngwana hao mara you must know gore ngwana hao o tsenelletswe. There's an invasion. And I like what you're saying. Or pate bethang batswadi. I think also many a times motlhomongwe batho ba ka tshwaya bomme phoso because women are emotional. And this is how bomme ba agilweng ka teng modimo re agile yalo. Mo ileng gore ona le kutlwelo botlhoko go fitisisa o le motho a mme go na le mo ileng gore maybe ntate ka mo jarateng na ka mmetha. Wanting perhaps to say ke nya kontsha ntwe e leng ka mogare ga gagwe. You said it earlier on, we are at times enablers as well. So re le bomme as well. How do you also then now also deal with emotions tsa hao? Because mama can imagine gore go mo khiella ko ntle o feel byang. Go feelisa yang gore e ba ka re you are irresponsible or maybe you lack love. Mara what you're saying is very relevant to say that you are make o tsentsa di boundaries. Ai tsilena. Mo ntseng go teng gore ha o no re nka ilo nya ka plate ko hae. Why? Because I know re ba khietse. Wait na ntwe ke batlang hore re like ke bolela ka toolbox ne o tlwile hore a ra tshwana hore as batswadi re feel bad because ngwana o a sa tshwana le la mathomo ke yona ntwe tshwantse re acknowledge because bo mama re tla re hey ke ngwana ka mara the more ke ngwana hao o fa so se se leng ka mohara hae matla. Like, understand hore my child is not the same anymore. Ha ke fetso acknowledge byalo, ke thoma go bya di boundary. A kere wa itse if ke re ngwana o na leng thu ya seng ka se be ketlela ya metsi a fisamo. A kere go na le lesea le tlo go ga thapela ya lefia ke boundary eo. So ngwana ha tsuba di drugs re tshwantse re mo protect as a family. As le tlhoyo. Mara your basic things like dijo. Ara tshwanno dijo ha di kry. Yes. Ho tima ngwana dijo ke phoso e kgolo eo. Se se yang ko maleng ha gre plate. Mara
ngwana o mo bjalo ga a fiwe tšhelete because ra itse gore tšhelete e o ilo irang O reka di-drugs. o reka di-drugs ka yone diaparo tse mpšha a so be motho o ka kry-ang selo se se mpšha we must understand that gore there's an invasion so ngwana o lane laka because batswadi nako ngwe re na le o fela gore ga o mara bona o apere maratha bjang o di tšhila bjang la ka apara diaparo tsa mo ntlong worn out clothes as long as A se naked mapona, a apere. yes ke di-boundaries tseo re di bjang diaparo tse mpšha it's your way of saying tsa mo di rekisa o kry fix and we said it even the last time gore ngwana o a so bolele le pelo ya gae gore ke lapile a laira selo tshwanetse gore yena a tekgetele gore wa itse keng like nkateko said mama last time a re ke lapile bjanong ke nyako tshwana le bana ba bangwe ke phele bophelo bo bongwe ke utlwisitse mama zala it's enough a tsamaye lo tengwadisa Yebo. ha fetsa ebile wena wa re mo wena nkateko wa o sane bjela ngwana mina kore ni ku xavela a re mama ni lavi impahla ni karele ya bona when a child is at that point ke bjanong mo re ka kgonang gore re mo thuseng he o decidile mara so fitlhe mo re ka se kgone go mo thusa ka tsela e a nyakang ka teng True. Go nkile go aba mama le ke bua gape mo wena nako mo e leng gore maybe o ne o tshwanetse o mo protected from the community maybe o ne o ira protection ya gago was in prayer mara mo e leng gore batho ba go bona mo teng nkile go a fitlha mo Kuri yona yi fitlhile mara no tika mokgwa o ka o re yena pila ko metseng na a sa tseyi a ke re bjano a ne re manjeni ngwana loko vanhu va tiva ku ri u dzaha swilo swa so loko a nakile kun'wana ta twa munhu a ta vutisa ku eku hi nkateko laha a nga swi tiku ku yive mani mara a mintini a nga teki a nga ya teka mintini ene loko hi khiyela so kumbe ni khiyela so a hi ku ri a ni nga n'wi rhandzi a ni n'wi rhandza ku ri a ni lava ku ri a za fikelela ka xiyimo leswaku a kota ku vuyela ku nga ha ri nkateko luya wa drugs ku ri nkateko luya ni n'wi tivisaka ku swona kumbe leswi hi n'wi tivisaka swona tanihi hi family a kaya a ni ta ku aka vatswari lava nga na vana lava dzahaka ti-drugs n'wana na loko a nga endla yini a endla yini i n'wana wa wena a hi va rhandzeni mara hi va komba ndlela leswaku ndlela yi endlisiwa ku yini u nga n'wi nyiki mali hikuva loko u n'wi nyika mali se n'wi rhuma ku a xava ti-drugs u nga n'wi nyiki mali yona mpahla leyi ambalaka yona liya ya madlakadlaka liya loko ku ri na swi ri kona kwalana kaya ku ri na buti hambi swi ri swikulu n'wi nyikeni ambala swona tanihiloko a ta va ambarile ene ku ri n'wana a fika ka xiyimo xa ku dzaha ti-drugs a ni ta vula ku a hi mhaka ya vusiwana ku ri vusiwana u tlhoka no chiwana n'wana ku ri n'wana un'wana na un'wana i xilo lexi xi nga humelela ku n'wana wa munhu un'wana na un'wana u nga va u dyondzekile u nga va u ri doctor u nga va u ri mfundhisi u nga va u ri munhu loyi u nga duma hi swin'wanyana swi nga ku humelela va hlamala ku why swi n'wi humelela mutswari wa yena a ri so i nkarhi lowu se hi nga ka wona sweswi ku ri mina ni vona ku ri i mimoya xilo lexiya ku ri na loko mi n'wi langutisile mina swi nga ni humelela swona a ka ha ri munhu loyi the way mi n'wi tivisaka swona ma vona ku ri ku na kune spirit ya ku na hi ximoya u kota ku vona ku ri
se ku na mimoya la ka yena la a nga ha ri luya mi n'wi tivisaka swona hikuva na loko mi vulavula na yena wa twelela mara a nga ha ri munhu loyi a twelela a yingisela ku fana na nkarhi lowuya leswi mi n'wi tivisaka swona se a ni ta ku vatswari lava nga ka xiyimo lexi a hi yeni matsolweni hi ya khidzama hi rilela Xikwembu hikuva a nga ya ri happy mara loko Xikwembu xona swi nga se fika ku na yena a tibyela ku se ni la ku chucheka ka tiketani leti ni nga bohiwa hi tona hina hi ri vatswari a hi khongeleleni vana va hina hi va khongelela hi rilela Xikwembu hi xi byela xi nge swi koti ku hlamula namuntlha mara loko hi ri karhi hi rila hi byela Xikwembu mihloti liya ya hina ya halakaku liya a yi halakeli hansi Bibele yi ri ku na xinkambani lexi hi nga xi voni ku hina hi matihlo ya nyama kambe hi matihlo ya ximoya la mihloti liya yi halakelaku kona la Xikwembu xi nga ta xi ya hlamula swi nga khataleki leswaku i dzahe malembe mangani u yive malembe mangani xi ta hlamula Xikwembu Xikwembu loko hi xi kombela a xi fani na mina xa twa leswi nga kotiku ku hi vanhu Xikwembu xa swi kota ku ri mina ni vulavulaku ni nga manana Chauke ni nga mana mhani wa nkateko Chauke 50 va n'wi vitana hi 50 ku a kombela ti-5 bobo ku ze va ku 50 a hi vito ra yena leri a nga thyiwa rona vito ra yena i Nkateko Donald Chauke i vito leri hina hi tivaku leri a nga thyiwa rona leri ra 50 hi leri a kombela vanhu ti-5 bobo va ku n'wi thya vito va ku i 50 se a hi khongeleleni vana va hina swi nga khataleki ku vona va ya kerekeni hina hi kota ku ya kerekeni a hi va khongeleleni ene laha rhumini le a tlela kona vatswari a ku loko mi nga ri na xivindzi a mi nga ta nghena mara a ni nghena switetani a ni ma tiva va lava swi swo nyanganya swizimbazimba leswi na swibesikitani loko ku dyiwa ku lahleriwa kwala hansi hinkwaswo swi endleriwa kwalaya mabodhlela tsakamiseriwa kwalaya loko ni nghena laya a ni pfala rivanti ni byela Xikwembu ni ku papa n'wana loyi i n'wana wa mina na n'wi rhandza neti a ni rhandzi mintirho leyi se a yi hanyaku mara mina a ni nge swi koti ku n'wi cinca ni nga vulavula hi nomo ni vulavureli hi nomo ni hlulekile mara Xikwembu papa ni byela n'wina mina ni mhana yena mi lo tirhisa mina ni va foromo ya ku n'wi rhwala ku ni n'wi tisa laha misaveni mara mi vumbi laha mi nga vumba yena mi n'wi tiva ku masungulo na mahetelelo hi n'wina nyimpi leyi mi ni lwela yona You know, ni kukula ni kukula ni teka swiambalo sweswiya naswo loko ni kha ni khongela ni swi veke kwa teka swimbalo leswiya swona leswikulu leswiya a ni nga swi nyenyi ni ya hlantswa kha ni khongela ni hlantswa swiambalo leswiya a hi lwela ku hlamba ta hambana ti-drugs leti ti-drugs letin'wana leti nga kona masiku lama va hlamba loko mi nga n'wi tlhogomeli mi nge n'wi voni ku n'wana wa n'wina wu endla yini ene mi nga kaneta hikuva hlamba mara liya Nkateko a hlangane na yona leyi a ri ka yona ya nyope a va hlambi ene ku komba ku ku na isedimoni minuhu lowu ku na minuhu wun'wana minuhu lowu
mi nge wu kondeleli mara mi ngo wu kondela hi ku loko se ku ri ku vhele i wa n'wina Yeah. wu hambena a hi minuhu lowu twakala ku ma vona ku na minuhu wa risema ra munhu mara lowuya mi wu twa ku i minuhu wun'wanyani wo ka wu nga twisiseki a ni nga wu hlamusela njhani mara ya cause bekangagezi ku ri ya ku ri a heta masiku a nga hlambanga loko a fane a hlamba u fanele ku ri ya hi holova swinene loko a hlamba siku rero swi herile u ta hela 2 weeks or 3 weeks A sa tlhapa. a nga hlambi mara you see ukuthi that's why we say ukuthi it's a spirit why angafuni ukugeza and uyabona lento ukuthi I just wanna recap lezi zinto umama bekazisho ukuthi ne umntwanakho ufanele umthande yes umntwanakho uthi into yamsiza she prayed Yeah. because how weneza umzali ukhopa njani umbona umntwanakho ukuthi lento uyamudla And that's what I wanted to ask. If you're not feeling also guilty yes as a parent. or maybe I'm not doing enough for or ngwanaka. eng. So all these things that mama is saying and I don't think ho na le recipe mara the one thing that is very very important that Machauke did was to love her child motswadi le motswadi wa itse gore ngwana hae o tlhoka eng lerato ene lerato ka tsela hae like she said hore ya go mo fa tšhelete ya go mo tlhwatsetsa Yeah. insist on him bathing yes o mo di-drugs mara tshwanetse gore a tlhape ke yona tsela e mama na a mo fang Lerato lerato ka yona. a tsena ka mo kamoreng ya gae go tletse ditšhila go tletse dizimba go tletse mabotlolo a lokise gore e sa le motho He's still he's not an alive. animal because nako nngwe especially ba ba nnang ko hostele kwale o kresetse ba lepelletse ba le ditšhila ba le bjang re ba lebetse we have a responsibility yes fine wa utswa mara e sa le motho kore batswadi re ska lebala gore in the same person o a tsubang di-drugs setse di mo tshwere as a prisoner Enslaved there's him. still a child There's still your child. there's still your child that you need to do your part and to deal with stress wa bona ntho ya mama e bolelang meditation you know there's a very good woman of God Mam Tshweni are when you pray more you'll do less medicine Okay. a re ha re rapela more re ka se nwe dipilisi mara ha re ka se rapele re tlo di nwa more pills More. so a re more meditation less medication so ha re ka se rapele ro bola ke stress ha o ka se be le nako kore meditation whether ke a rapela ke a tsama ke lo tseya walk whatever way e tlo nthusang hore To so level down the stress. because ngwana o di-drugs le di tsuba ke ena It comes di a o back to hit affecta you. le wena as motswadi maybe wena o ka se nwe bjala gore o deale le stress seo mara se tlo o affect and how are you dealing with it that's a tool that we need to fill toolbox ya rena re tlatsa ka ntho ya bo 3 you must have meditation A form of a meditation. form of meditation e tlo go thusang gore tsela o tsamaya mo yona re ska feletsa re bolokile wena motswadi because of And wena yaanong bana bo botlhe ka mo jarateng bjaanong ba ilo ga bana blame-a motswadi. ba ilo blame ola wa di-drugs gore mama a ba fitlhe mo a leng mo teng ko wena so wena motswadi toolbox ya hao e tshwanetse re e be le meditation e be le tsela ya gore o dila bjang because ha o itse gore ngwana o tswa mo kae like mama na bolela earlier on a re ngwana o bofilwe ke diketane diketane tse ha o itse gore o bofologaneng le ena 14 years. le ena o decide neng ho stopa so you don't know those things are not within your control one of the things tse re tshwanetse re di utlwisise as batswadi or any human being o tshwanetse gore o iputsise ka maemo if ha ona direct control ya maemo o ska stressa ka yona wa bona he re ka re gona bjanong
re pula yana o na le control o re pula yana No. so why are you stressing about it you can only stress ka dilo tse o na leng control tse o ka di changang wa bona if ke a stressa ke re wa itse keng a ke na tšhelete enough do I have control yes nka tsamaya ka rekisa magunya ka ira tšhelete ke na le control those things if I have stress I can change mara so se ke senang control ka sona stress ke saeng ngwana nka se mo control o di tsubile di-drugs koko mo stopa Ha o tsamaye le yena. a ke tsamaye le Ha o phele le ena so nna ke controller eng ke controller ka mokgwa nna ke mmonang that's how I meditate a re nna ne ke tsena ka mo kamoreng ya hae mmatšhauke ke rapele because it's a place and wa bona that thing is very powerful geographically o in contact wa bona la robala that place ya moitsi so ha rapela that room she has direct geographical control of the location le diaparo tsa hae ha di tsia a di tlhatswa she has direct contact because that's the thing rena re lebalang hore re na le authority re na le matla mara ha re tshoga ngwanaka o fela moko that's where byanong di-drugs tsela ha di o betha ena fela di o Di re betha destroya bo bohle. family It takes everyone. it takes everybody because of di tsene ka yena di tsuba mara di o feletsa di feditse family le re ka se di tsubi mara ro lwa mme le ntate amen kwena no iraso kwena no iraso so what must we do rona we must take control of the situation like mama Chauke did and ke a itumela hore mme o bile mo maemong ao ke ena re botsang a re ba le textbook No, you're getting it from the we're horse's getting from the mouth. horse's mouth hore ne ke rapella room ya hae you have power as a parent and o mutl a re nna ngwana a se wa ka ne ke foroma ke entrance e mo tlisitseng mo lefatsheng so she understands hore ke eng modimo ke ena a nang leng power mo ngwaneng o nna ne ke le instrument e mo tlisitseng In as much as ke boletse le yena, Yes. but the authority. authority tswa mo modimo You're bringing a very interesting dynamic here to say that byanong e re betha e tlile ka ngwana o mo one mara e tlhatlhamolla the lapa le whole lotlhe. family You know, I'm interested to know mama mo gore because you can't also control the emotions of bana ba bang ka O ka se mojarateng. Ba selekegile dilo tsa bana di a nyamalla tšhelete ya utswiwa a buta re ne ke beile tšhelete pila ke rile ke tšhelete e medile maoto bjang you can't control the emotions tsa abuti o kwatileng who also wants to have power over motho a tsubang o kore o duma o ka ra ka mo tshwara a mo sutelletsa mo ena how did you deal with that mama mo e leng gore you know o leka ka matla ha go theosa le matshwafo a bana ba bang ka mo jarateng gore mmoneng gore ngwana o sa le ngwana bolena in as much as drugs have taken over mara he's still your younger brother you know how did you do that mom o ire bya mo seemong se mo e leng gore you are now also trying to control le bana ba bang ba gago gore bathong ke a le kgopela mativa Xikwembu ku ri vana lavaya a va twa ku vava etimbilwini ta vona mara lexi ni lava ku xi khensa hi vona buti wa yena loyi a n'wi yivela wona nkarhi lowu a ha ri tani ni tsundzuka a suka na yena a nghena Mr Price a n'wi xavela mpahla ya 1000 kusukela ka na swirhangisi hinkwaswo a vuya na swona eve mina Xikwembu xi ni nyika vutlhari aka swimbalo leswi ni pambula swin'wanyana swirhangisi ni veka underwear akamareni ra mina ni veka a wardrobeni la ni khiyelaku ni ku vutomi loko hi ri la misaveni nkarhi wun'wani wa khoma hi mukhuhlwani fane a ya tliliniki or a xibedhlele okay ku ri ni vekela ku a ta kota ku a mbala swimbalo leswiya loko a vuya ni ta vuya ni ku hluvula ni tlhela ni hlantswa ni veka vana lavaya buti wa yena na vasesi lavanharhu
ni tsundzuka sesi wa yena lonkulu a nike wacheni ya n'wana a daratini u ri na xikhongelo hi ri kona kwalaya ndlwini ku na vanhu lani khongelo hi ri kona kwalaya andlwini wacheni yi ri daratini hi te loko hi ku amen hi huma hi kuma ku wacheni daratini a ya ha ri kona ene swin'wana swa n'wana u swi tekile a ya ku xaviseni swi xavisiwile a ku loko a vuya loko a dzahile phela i nyope i tlela na loko a kha a famba kutani na loko a kha a dya wa etlela loko a fika a dedeleka a nghena laya a tshama sofeni a ni hi nkarhi wun'wana swa fika loko nkateko mara wayi vato wayi nkateko u nga cheli mati u hlambana sesi wa yena Cynthia a ku mawi tshikani nkateko a ni ri vuyeli kaya leswi a nga wisa n'wi tshikeni a wisa kwalaya ni ku vona kwala u ta thyakisa ku n'wi tshikeni a tshama ke ausi bjanong wa memelela ya a ku n'wi tshikeni a tshama a ku n'wina mi katekile hi ku a ni ri nkateko na loko a dzaha a hi na pila yena wa vuya la kaya ta etlela la kaya kona kwale rhumini ya yena loko o famba swi fika la a nga ha vuyiku a mi nga vi na peace hi ku a mi nga n'wi ti ku i le kwihi exactly kumbe u hindze misaveni a mi nga swi tivi se a hi khenseni loko A U vuya. vuya. Eish. la hi ta kulumaka but hi ta kulumaka a swi hluphi Wa vona mama ni hi before nkarhi wun'wani ni tsundzuka va swekile va la ku phamela tipuleti rakeni ka te ku ti tekela tikona yo vuswa byi le xitikweni va la ku phamela va ti hlantswini na a ti kona u tekile u fambile u ye ku xaviseni loko ni ku mabodhlela leyi ke ni tlhela rhumini a hi mabodhlela ya byala i mabodhlela lama a ku tsakamiseriwa kona ku tsakamiseriwa kwalaha mabodhleleni kwalaho kumbe ma ta ya mangani mabodhlela lamaya u ta mathuthi hinkwawo i ya ma cukumeta ku ta tlhe ku humelela man'wani futhi hi hi mabodhlela ya leswo yini? leswi a nga swi endla a swo nekini ma yi vona ketlela yi ri xitikweni va sesi wa yena va ye xikhongeleni na madyambu va ni siya na swivanani leswi nete kusuka ni ya toilet ni byela swivanani leswiyani ku na vuya kasi ku ri a ni sayitile ku lava i va voni ku va fambile ni yi siye na ketlela leya yi vila mati ku loko ni vuya ni ta vuya ni endla tihi loko ni vuya toilet ketlela na ha yi gone gone kateko yi tekile mfana wun'wana a nga se luwa wa makhelwani kusuka laya ka mina number 3 wa ni vona ni yimela agedini a ri swilo yini na ni ku ni lava nkateko a ku wendle yini na ni ku ketlela ni tseleke mati xitikweni ketlela yi kona a ku mhani famba mi ya tshama hansi ni ta vuya na yona ketlela ni ta n'wi lava hi mpela buti luya a suka kwala layinini ya ka hina mara u yilo tlula xikutiri hala yi xavisiwe 10 rand a vuya na yona ketlela hi 10 rand ene mativa loko a la ku onha u ta tshama la dining room a vona a dining room a ti tlerisa a nga ku vona tv a ti tlerisa i lava n'wina i mani ya ku i lava n'wina leri mi ta le famba mi ya tikamarini yeah loko ku nkateko u fambe etlela a ku na ha vona tv ene mi ta n'wi hlongola A ni nge mi a mi nge n'wi hlongoli. hlongoli a tshamisa ku byerile na sesi wa yena la kamarini sesi wa yena i hluvule swiambalo swa yena tiboka a ti veke kwala henhla ka xipilikasi loko hi pfuka nampundzu mpahla hi ta yi kuma yi nga ri kona i tekile nkateko swa sesi wa hina yi ku xaviseni i xavisile hi leswo xiyimo lexiya
vamanana na vapapa n'wina mi nga hlangana na xiyimo lexi a xi olovi mara a ni ta vula ku a swi olovi a hi swi nyikeni na Xikwembu xi hi pfuna hikuva hi xona xi nga hi nyika vana lava hikuva hina loko ho hi ta ti lwela hi hexe Ah, Hi ta ngeke tsandeka. sikhona, hi ta tsandeka. You wanted to come in hi ku there. na swi tiva ku i vatswari vo tala swinene i vatswari vo tala lava va nga na problem ya vana a ku na mutswari na wun'we loyi a nga tisaka n'wana wa yena misaveni leswaku a ta hundzuka madhisambitsi ka mutswari wa yena ko va xiyimo loko i hlangane na xona Yeah. n'wana swi tsakisa ku n'wana un'wana na un'wana a xikolweni a heta tidyondzo ta yena a hlaya henhla a heta a duma hi leswa kahle na loko va ku loyi n'wana wa ka i n'wana wa ka mani loyi n'wana wa ka Chauke mara ku ri swa kahle mara leswo ka swi nga ri swa kahle a swi tsakisi ni le ka wena mutswari swa ku vavisa that's why ni ku a hi nyikeni Xikwembu vatswari hikuva loko ho ti rhwalela hina Nge swi koti. hi ta tsandzeka hi ta fana na n'wansati luya se ni ya bibeleni hi ta fana na n'wansati luya a nge te loko a karhi a famba ndleleni a bebule n'wana a rhwele ndzhwalo nhlokweni va hlangana na yena va n'wi nyika lift loko va n'wi nyika lift loko a nghena endzeni ka movha a nga susangi ndzhwalo lowuya enhlokweni a nga chichangi n'wana luya mara vona a va ku va n'wi humurisa ku a wisa so a hi nyikeni Xikwembu xi ta hi rhula ndzhwalo lowu xona xa swi kota vatswari i makona tsotli Ai ke makgona jo. ma nga va na malembe na malembe vatswari malembe na malembe mara mi nga karhali mi nga karhali a ku na wun'we la nga swi kota ku handle ka Xikwembu mi nga karhali ku khalima kona khalimana mara mi kha mi rilela na Xikwembu ku loko se yena a pfumerile na Xikwembu a ke tsoro nka khatoro nka ya mahlweni All right. I know it's fine. Before ya mahlweni kokwane, ni lava ku vulavula hi vo buti ba yena na sesi. A ni ri hi lunghisa toolbox, ne? I toolbox leyi ngiyithola ku mama manje ne ama-siblings ukuthi ama-siblings ane responsibility. Uyabona bosisi bakhe athi ha re thabeleng hore o buile. Yabona i-mindset ukuthi is very important. Uyabatshontshela cabanga nifuna ukuphakela umuntu uthetha ama-plate. Jo. Nitsandekile like nikukhaldiseke niyaphi manje niyophakela kuphi. I can imagine the irritation in that moment. Yes. But you see what I'm picking up from this family ne ukuthi unkateko bebakhona ukudifferentiate between i-drug user nonkateko. And who he really is. Abalahlanga unkateko. And this is why later on kuba nama-boundaries nama-measures abekiwa ukuthi nimprotecteni unkateko. Yabona manje ni I like what the neighbor did. Ati gogo ufunani. Ati gedlela alihambile athi ngiyeza ngizolithola. This is what It we need speaks to to the do. society you were talking about earlier. Ukuthi siyasizana because umthwalo akusiwa ka Chauke, umthwalo we community. Mara if sizobona uri hawa ke ditaba tsa ga Chauke ke ngwana wa ko next door. Ara hodiswa byalo as Africans. Ngwana o raiswa ke village and na as a neighbor because koko naka sihlola krati mara neighbor o khona uri a kreke tlele ya koko back ka 10 rand. That says a lot. So I toolbox is ukuba munye as a family. Kana ko ya bothata bo bolenso a ona uri ola ayekwa ola yekwa. It's time to be unified. Ibe nyanza ingwe. yebo It
it's very important. Uma sibona ukuthi there's a family member who is in trouble, we come together as a family. Asina kwa ushupana ka matsogo ya wena no mo ira so no, it's not the time. Ke nako ya hore re re nkate ko buile ha re thabeng. Because of Hasa, like Mama said earlier on, sometimes if he doesn't come back, you know? So, the attitude here to as a family at that time needs to be the right one. Let this habit, let this bully. And when we do that, then we start fighting the right enemy. We must understand our warfare, in anything, whether it's drug use, or alcoholism, or ingi, or papa who's had an affair, or mama or telang, whatever problem we have as a family, when there's a problem, it's time to say, let us look at this situation in the right light. Because that thing, it gives us mental power. Are we drained? We want positivity in a terrible situation. And that thing helps us. I want to tusang go tshwana o le mo maemong a boima. Ebo sa kry-le support, o sa na le meditation. That thing, it will kill you. Mara go nyaka gore ha o le boima, have the right mindset. Sure. We itse gore go tlo fela, and we itse gore le wena as a family bana baka. I love what family ya Nchauke did for Nkateko. Bo ausi ba hae. Bo abuta ha mo rekele le diaparo, mama hae a di beye, a berekise botlhale ba mosadi. Yeah. Because modimo ba file basadi botlhale. Ha mo fatse tsotlhe cause na tlo di rekisa a di monitara a di tlhatsa di bia ya wa bia o berekisa botlhale because of ke ngwana hae. And ntwe ngwa I boletseng maybe e be le re bethale ke nako ke hore na bana ba di drugs ba botlhale ba le studisha. So she had mastered hore kana kwa o robala re wa o sa robala ra ke lebeletse TV o planne hore ke eng a ka itopang hore a itseye. So tshwantse re le rona as a family re be le strategy sa hore ro bereka byang le ngwana o hore re kgone mo save from himself. Because we need to understand we come as a united front. We coming together. I come in ka ho rescue. I love what you're saying. I want to come to, before we wrap it up, Gugu, Mama, gore bophelo bo byang now between you and Nkateko? How is life? And I like that smile. How is life between Nkateko and his siblings? Yes, maybe, you know, here and there. But the issue now, the issue haisali whatever drug, cocaine or crystal meth. No, the issue might be it's a simple issue. But what is the relationship like now between you and your son? Kuri mina na baseswa kuri aningo mina na family hinkwayo ni for Nkateko. Ani ri nkarhi nta swivula hinkwaswo ku ni kota ku heta. Aka nkarhi wa sweswiwani ka xiyimo lexi hi nga na xona ka xona awa Nkateko hi hanya kahle ngopfu na yena. Hi leswo ni ta vuya futhi ni ku ni khensa Xikwembu ku ri vo sesi wa Nkateko i vanhu lava Xikwembu xi nga ni nyika vona ntiko a vana a si batho bao tsala titarata he ba bereka mmereko ba tshama kaya. Nkateko o na le ngwana loko ni ku ri rhandza. Nkateko u na n'wana loyi yes u le mavokweni ya mina mara a nge le mavokweni ya mina ntsena. Na kota ku famba ni munhu wa kereke na famba ya ti-conference na kota ku heta 3 days
na famba kaya vanhu lava ni ya Limpopo va kota ku sala na yena na sweswi na nampundzu rakhati wa yena loko ri xa nampundzu wa pfuka a n'wi hlambisa a n'wi mbarisa a va kahle na sweswi ni sukeni ku humese timpahla ta yena loko a vuya va ta n'wi nyika swakudya va n'wi nyika timpahla letiya hi leswo ni vona rirhandzu leri va komba ku n'wana luya va komba ku n'wana luya loko ni ku laya ka vamakhelwani manana Sikhosana va ha vulavula hi mhaka ka vamakhelwani ku na makhelwani wa mina loyi na yena a nga ke loko ku hi ri va makhelwani ku hi fanele hi pfunana a hi nga ri kona a hi ye kerekeni mina ni kereka laha ni kereka kona vona na vona va ye kerekeni loko hi ya kerekeni a hi khiyela vhele ndlwini sesi wa yena a huma mholweni Sinchiwe a xave xisibi 2 kg ya omu na Stay Soft na swo hlantswa se la a swi ri kona a rhumini a ku nga khiyeriwangi u te ku vona ku va fambile a ri hala vhengeleni a vuya kaya loko a vuya kaya a fika a teka swilo leswiya nkateko a teka na man'wanyani swilunyana swa khale kwala swo ambala a ku i bazeli ta va bazeli swona a famba na swona ku na xikirepe laha tlhelo ka vhengele le ka hina ka Mtlangi a fika a xavisa swilo leswiya laya loko a xavisa leswiya kasi un'wana mfana wa n'wi vona a tsutsuma a ya kaya kuma ku loko a fika kaya ku khiyiwile a vutisa lowa hala ka makhelwani ka mina hi lahala a ku ve kwihi vanhu va lana a va kona ve kerekeni a ku yeyi ni kombela ku mi hatlisa nkateko ku na leswi a nga swi xavisa sesi luya ni n'wi khensa na sweswi a nga makhelwani wa mina i Selina wa ka Makhambeni sesi luya a hi nga ri kona i tsutsume a landa swilo leswi la swi nga xavisiwa kona a fika ku yeyi a swi huma loko mi nga humesi ni ya maphoriseni swilo leswi a va n'wi nyika swona vachuhi na sweswi a nga va bazeli swo va teka va n'wi nyika swona hina loko hi vuya kerekeni hi loko a tisa swilo leswiya a hi hlamusela ni ve ni ku sisi na khensa n'wana wa mina swinene golidi na silver a ni na yona mara na khensa leswi u nga swi endla hi ku loko a wu ri wun'wana a wu ta ku mina a swi tirheli mina a ni swi tivi mina a ni swi tivi a ni ri na foni nyana yintsanana leto sungula leta Nokia xo tani ni le ku hlantsweni u tshame na sesi wa yena lowukulu loyiwani sesi wa ku lontsongo u va endlele swakudya swo nampundzu breakfast va dyela ka teka heta ku dya nga ku etlela so ni veke foni leyi henhla ka room divide ni le ku hlantsweni loko ni ya suka le ni vuya ni ku ni lava ku kamba foni ni kume ku fona hi kona kati ku yi tekile a zanga ni vutisa mina ni nga n'wi yimeleli n'wana u nga n'wi yimeleli n'wana i nga n'wi yimeleli toolkit number 5 ni nga yimeleli vana a ni nga n'wi yimeleli na loko va ku tekiwile a ni nga jikajiki i kuma vona va ku hamawu langusani kahle swi swa n'wina mi ta xin'wana na xin'wana i nkateko xin'wana na xin'wana i nkateko lava ni kahle mi ta swi kuma ni ku hayi ntiva kahle ku ri swi tekile ka teka yi teka foni liya matiwala tinokele ta khale letiya loko mi suka Masikhosana a vukatini bya n'wina hi ku hala street Chabangu street isibanda or yini ma swi vona swi tina before mi fika la ka Masan John a ku na lava ku bakiwaka swi tina i xavisi kwala hi 10 rand 10 rand ni suka tshika wa cheni ni nghena kamari ni teka mali yo khandziya ni ya police station ni fika police station va ku Magogo mi lava yini ni ku teneni ku khomisa n'wana wa mina va ku n'wana wa wena u endle yini ni ku i yive foni ya mina va ku loko i ku i yive foni ya wena hi yena n'wana a ri yexe kwala mutini ni ku hi yena ntsena ni na vatukulu vambirhi mara a va se fika ka yena a va teki
hi yena nga teki va ku na xo xo ku yi tekile ku kahle nje u tekile va ku he magogo famba kaya i ya teka bokisi leri nga xavi rona u ta na rona ni tlhela ni ya kaya loko ni fika kaya n'wana sesi wa yena wa nhwanyana tiyiselana a ku mani kokwani tshikani nkateko me ni ta vulavula ni ta famba na yena hi ta yi landza laha yi nga xavisiwa kona hi loko mpela vulavula na yena a n'wi landza va vuya na yona se yi khuvukile yi ri na tisemende manjini va vuya na yona a ku 10 rhanda leyi i nga xava hi yona u nga ka u nga yi kumi papa hi ku wena a wu ti vutisi ku na loko va ku swilo impela swi chipile foni ya 10 rhanda yi kona hambi yi ku ri ku xi ri xikirepe ya 10 rhanda a yi kona ni la ku heta xa maqhino hi leswo ku vulavula swona dyambu ri nga pela mibedo yi xavisile ya buti wa ku la nga lova tisofa u xavisile swa maqhino ni suke ni ya mholweni ni nge rivali ku sala sesi wa yena lonkulu lavan'wana va nga ri kona ni kuka sesi wa yena ni ku sesi ni la ku huma ni ya mholweni wa vona ku ri i faka matihlo la wa vona ku hi wena i ri wexe wa vona nghala laha yi tshamile a yi la ku nakisanana awa ni suka ni famba ni ya mholweni mu ni twila ni ri a sala a unako a pfula room divide liya a ku toastara a rhendzeleka na yona dyambu hinkwaro a yi xaviwangi a ku loko ni vuyile sesi wa yena ku phela nkateko ku na lexi a nga xi tekaka fihlala a ri tani hawa ni patlama hi nkarhi a ta vuya a ku mhawe nkateko loyi ni huma ni ku nkateko toastara ya mina yi kwini a ku haha a ni fambe na yona chomi ya mina hala nkatla he a liku wa hi lomba he hi la ku endla toastara liku a katla ku na mavoni a va nge se va na mavoni kateko wa hemba ni ku nkateko ni ku wa vona xikwembu lexi xi khongelaka papa ni ku a xi fani na wena a xi dzahi fole a xi dzahi nyope ni khongela xikwembu xa ku twa loko nga ha tshikangi vona i rhendzeleke na yona hinkwayo dyambu hinkwaro mara va hluleke ku yi xava yi vuyisi a yi teka rhumini a ni nyika yona ra maqhini loko a ta ni fonela ni ra vamhani van'wana laha hi khongelaka na vona hi wavunharhu before hi tshike sweswi hi leswi nkarhi lowu a ku ri na corona ku fika foni wa ni fonela a ri va mi lava a ku ri na busy leyi a yi fika lahaya masikhosana va ku tiva rhoma hi laha B2 a bizini a no byela vamhani lava ni suka ni famba loko ni fika leyi kuma ku na doctor na social work ku na nurse va n'wi teke ti-high blood hinkwaswo va ku mama wa pfumela ku nkateka a ri happy na ni ku loko yena n'winyi a pfumela na pfumela va ku okay mara sweswiwani i ta famba nakisanana ku ta fika siku hi ta ku fonela u endlanyana ku i n'wi lavelanyana swilunyana tikhelokisinyana hi ku a nga khomi mali swilunyana so ni ku okay a ku fika siku busy yi famba ni peka xibekana leswi a ni fihlile na sesi wa ku hi n'wi heleketa kona kwalaha B2 a suka famba u te loko a vuya ri happy kateko hi loko a vuya cincile a ri xidudla vhele ku munhu a ri kahle leswi a nga ni tsakisa hi xona u te loko a fika tshama hi n'wi vuyisa a ku mhawe ni kombela rivalelo ni dyohile ni dyohe swinene swilo leswi ni nga swi onha laha hambi no kuma ntirho ni tirha ni nge swi koti ku swi riha ma ni rivalela na ni ku mina na ku rivalela ivi a ni na pilayelo na sweswi na le moyeni wa mina from the heart ni chuchekile ni chuchekile ni ku na ku rivalela yima ni vitana vasesi na ni va vitana ni fika ni ku nkateko ri kombela ku rivalerile ka leswi nga mi onha va ku hayi
a hi na problem yena hi khensa loko a koti ku cinca hi loko kusukela kwalano nkateko a va ku ri ku cinca ka yena a ta zela leswi a hlantswa timovha a ya kota ku a nghena le a tirhaka kona ka tatana Sikhosana sente leyi loko a yi kumile ni khensa u rhandza n'wana wa yena swinene nkateko i famba na n'wana wakwe emholweni i n'wi xavela kusukela ka chokoletini ku ri leswi n'wana luya loko xikulubeke a ya nakisaneni hinkwaswo swilo leswi a nga na mali mara wa zama a ku mina swa antswa mina ni nga loko fika vuxika wa swi tiva ku fanele a kumela n'wana luya swiambalo wa n'wi xavela na hina kwalaha kaya hinkwenu a n'wi pfuneta hi tanihi laha hi kotaka kona ene loko pay leyo siku leri va n'wi holerile i ta fona mi kona kaya mawe kumbe mi le masin'wini hi ku ni munhu wa ku tiyela xikoropeni xa mina a ku hawa ni ku ni kona a ku okay ni transfele mali tiyisela ni ta mi nyika tinomboro himpela ntukulu wa kona i ta ni nyika ni famba ni ya molweni ni fika yona picture leyo ni teka hi ta veka something ehenhla ka tafula Mama. Oh, but Oh. it's so beautiful. ya hi leswi a hanyaka swona mali ya yena ya n'wana wa yena ya xikafutini a ni n'wi xaveli mina xikafutini n'wana luya wa nwa byala mara a nga endli ku a nga yi veki We're sure. u endla sure a swi endleki ku a nga yi veki Oh, Mama. ene u endlela n'wana luya xin'wani na xin'wani The best. xin'wana na xin'wana a ku mina ni nga mana ni pfumala ni nga ri na nchumu mara n'wana loyi a ni lavi u rhandza n'wana wa yena hi mbilu ya yena hinkwayo last month loko va hola va yi kume hi sonto loko ni vuya kerekeni kuma a ri ka muti wun'wanyana ka tichomi ta yena a ri ka mina a ri mama enzo a nga cinci mi ya kwini a ri ya molweni ku hayi nkateko mi nga yi molweni ya sonto a ku mawe mundzuku ni ya ntirhweni ni endlela ku ri enzo i ya xikolweni mina ni ya ntirhweni i nge hi famba sweswi u ni yimele hi ze hi vuya a ni famba na n'wana luya ni ze hi vuya a ti fambela na n'wana wa yena tizimba a nga u xava hi xaka hinkwaro ro tala ku ri xin'wana na xin'wana iza hinkwaswo ku ri breakfast ku ri ti-candles hinkwaswo mele hinkwaswo wa xava Wow. What a wa hi turnaround. nyika ku mi ta xava xixevo na mapa After 14 years of ya drug abuse, yebo there is hope. yebo Is. There is hope for the living Mama. And those are tears of joy. Hore ka nnete Modimo wa araba. I want to give you a chance to just close it off. I love the toolbox that we are building here. Yeah, you're taking, and I'm sure we'll have it written, you know, under the comments. But I'm very grateful to see what has transpired here. There's power in a mother who prays. That's all I can say. Like, she's a living testimony. She's on the other side of the story, Yeah. where her son is also providing for her. As So I'm well. very grateful to have been part of such a beautiful story, to Yeah. have been front row seat and witness it for myself. Sure. Lena, as a mom, Omufia, I'm taking it into my toolbox. Of Love course. unconditionally is the key. Yeah. That's your parting shot. That's my parting shot. Love unconditionally. I love the toolbox that we've built here today. And it doesn't have to end here.
I'm moved. I'm so moved by Mama today. And like what you're saying, Ostumisang, her love unconditionally as a parent. But please, like I always say, it's always my parting shot. Share this with someone that you know that they need to see it, they need to watch it, they need, that help. This is why we are here, guys, to help the community, to unpack, to have that uncomfortable conversation. At the end of that conversation, there will be, life. There is still hope. The Bible says that for as long as you're alive, there is hope. Don't write off your children. Love them unconditionally. Support them even when, the community, you know as a parent deep down in your heart, one of these good days, there will be change. Say, what we've spoken about today, guys, it's the truth. It's a real story. Someone lived it. And what we are bringing to you today is that there is hope for the living. Please continue to rise above the challenge. But until the next episode, guys, share this with the next person and the next person and the next person, and to say that there is hope for the living. Until the next one, have a great one, and to God be all the glory. Shap, shap.